Dore amateka ahambaye ya Cristiano Ronaldo, umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru w'ibihangange, ibyamamare kurusha abandi ku isi. Njyewe ubwanjye nishimira kuba narabayeho mu bihe by'umukinnyi ukina bidasanzwe nk'uyu. Uyu tuvuga ni Cristiano Ronaldo wahimbwe CR7, azwi nk'umukinnyi wambara nimero 7 mu kibuga mu makipe yakinnyemo. CR7 bivuze iki? C ihagarariye Cristiano, R Ronaldo, naho 7 nimero yambara mu kibuga. Yahanganye cyane na Lionel Messi mu bihe bye, n'ubu ntibyoroshye kumenya uwa mbere, kubatandukanya byabaye ingumi. Uyu ni we tugiye kuganiraho birambuye, yewe afite amateka menshi cyane ashoboka. Nushaka umwite umunyabigwi, umuhanga mu gutsinda, umwe ku mubumbe mu bakinnyi, igihangange, umunyamafaranga. Ahari navuga amateka ye, ariko ahari sinyavuge yose. Wowe umwita nde? Amazina ye yose ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Itariki y'amavuko ni kuri 5 z'ukwa kabiri 1985. Ubu afite imyaka 40. Yavukiye i Funchal mu kirwa cy'i Madeira muri Portugal. Ababyeyi be se umubyara yitwa José Denis Aveiro, yapfuye muri 2005. Naho nyina umubyara ni Maria Dolores dos Santos Aveiro, wari umukozi wo mu rugo. Cristiano Ronaldo afite abavandimwe batatu, aribo Elima, Hugo na Katia. Cristiano Ronaldo yavukiye mu muryango uciriritse ndetse ukennye. No mu ivuka rye inda ye bashatse kuyivanamo kuko babonaga yuko bitazashoboka kumurera. Ku myaka ye 14 yafashe icyemezo cyo kureka ishuri akibanda ku kuza impano y'umupira w'amaguru. Ahangaha ababyeyi be baramushyigikiye byimazeyo. Icyo gihe nibwo yatangiye gukina mu ikipe y'abana ya Andorina 1992 ageza mu 1995, aho papa we yakoraga. Yakomeje muri National mu 1995 kujya mu 1997. Nyuma nibwo yabengutswe n'ikipe ya Sporting Club yo muri Portugal n'ubundi wabo 1997 ageza mu 2003. Uyu tuvuga umwuga we n'umupira w'amaguru yawutangiriye bya nyabyo nk'umunyamwuga muri Sporting Club Portugal muri 2002 kugera 2003. Yatangiye gukina mu cyiciro cya mbere afite imyaka 17. Imikino myiza yakinnye niyo yatumye yitabwaho n'amakipe akomeye. Yavuye muri Portugal abonwa n'ikipe ya Manchester United yo mu Bwongereza. Yaguzwe na Sir Alex Ferguson, umutoza wa Manchester United ku myaka ya 18. Icyo gihe yatwaye ibikombe bitandukanye muri Premier League. Twavuga ko yatwaye ibikombe 3: 2006, 2007, 2008, 2008 na 2009, inshuro 3 zikurikiranye. Yatwaye FA Cup imwe muri 2003, 2004. Yatwaye kandi UEFA Champions League muri Manchester United imwe 2007, 2008. Yatwaye FIFA World Cup y'amaklub imwe muri 2008 ari muri Manchester United. Ari muri Manchester United yatwaye Ballon d'Or muri 2008. Nyuma yo kubona ko Ronaldo ari umukinnyi udasanzwe, umukinnyi mwiza, ikipe ya Real Madrid yaramubengutswe iramugura. Yamaze imyaka 9 ayikinira. Real Madrid kuva 2009 kugera 2018 yaguzwe miliyoni 94 z'amapawundi. Aho umukinnyi wa mbere uhenze ku isi muri icyo gihe. Yatsindiye ikipe ibitego birenga 450 mu mikino 438. Ni igitangaza. Icyo gihe yakiniraga Real Madrid byaramuhiriye cyane kuko yatwaye La Liga ebyiri 2011, 2012, 2013, 2017. Yatwayemo UEFA Champions League enye 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017. Yatwaye kandi Ballon d'Or enye muri icyo gihe cye muri Real Madrid 2013, 2014, 2016 na 2017. Yavuye aho ajya mu Butaliyani gukina Juventus do Turin
muri 2018 ageza 2021 yatsindiye ikipe yo muri Serie A inshuro nyinshi zitandukanye. Yasubiye muri Manchester United 2021-2022 aho yagize sezi imwe asubiyeyo. Ahangaha yagize ibihe bitari byiza. 2021-2022 yagarutse muri Manchester United yo mu Bwongereza nyuma y'imyaka 12 ariko ntibyabashije kumuhira. Ahangaha niho yavuye ajya mu ikipe ya El Nassr muri Saudi Arabia kuva muri 2022 kugeza ubu n'ubu ntagikina. Yaguzwe akayabo umwe mu bakinnyi bahembwa neza, bahembwa amafaranga menshi ku isi asaga miliyoni 200 z'amadolari ku mwaka n'ibindi bijyanye n'amasezerano. Muri make ibi ni ibigwi yakoze mu makipe yakiniye atandukanye kuva akiri muto. Mu ikipe y'igihugu ya Portugal naho yakoze ibitangaza. Yatangiye gukinira Portugal muri 2003, yabaye kapiteni kuva muri 2008. Yafashije Portugal gutwara ibikombe aho twavuga Euro ya 2016, UEFA Nations League ya 2019 niyo yaherutse gutwara ejo bundi 2025 ubu ngubu tuvugana. Mbere y'uko aza muri Portugal nta gikombe yigeze itwara aho ariho hose. Afite agahigo k'umukinnyi watsindiye igihugu cye ibitego byinshi, ibitego 138, kandi aracyongera kuko ari n'igitego cyahesheje Portugal UEFA Nations League ya 2025. Ibitego bye byose amaze gutsinda ni 938, harimo 138 yatsindiye Portugal, bimugira umukinnyi watsindiye Portugal ibitego byinshi nk'uko twabivugaga, kandi yatsindiye amakipe yakiniyemo ibitego bigera kuri 800. Uyu tuvuga yatwaye imidari itandukanye, ibikombe n'ibihembo. Twavugamo nka Ballon d'Or 5, 2008, 2013, 2014, 2016, 2017. Ahangaha turabivuga ntiurambirwe kuko gutwara Ballon d'Or ni ikintu kidasanzwe. Yatwaye kandi Golden Boot, atwara UEFA Nations League, atwara UEFA Champions League 5, ibikombe bya shampiyona bya Premier League muri Manchester United, ibikombe bya shampiyona bya La Liga muri Real Madrid. Yatwaye kandi Serie A muri Juventus Dortmund mu Butaliyani. Ibindi twavuga yabaye FIFA the best, UEFA the best player n'ibindi bikomeye yagiye akora bitandukanye. Ubuzima bwe bw'urukundo, yigeze gukundana n'umunyamideli w'umurusiya Irina Shayk. Ubu abana n'umunyamideli Georgina Rodriguez, bafitanye abana bafite twavuga Cristiano Junior w'imfura. Afite impanga kandi Eva na Matteo, Arana Maritina, Bella Esmeralda. Umutungo wa Cristiano ni umukinnyi udasanzwe, ari mu bakinnyi bahembwa agatubutse muri iyi si. Atunze asaga miliyoni 600 z'amadolari hashingiwe ku mibare ya Forbes magazine na Transfer Market. Yinjiza amafaranga menshi binyuze mu kwamamaza imodoka za Bugatti, Ferrari, Lamborghini n'izindi, CR7 brand, imyenda, amahoteli, perfume, ibikoresho bya siporo bitandukanye, kandi afitanye amasezerano y'ubucuruzi na Nike. Hari n'ibindi byinshi bimwinjiriza akayabo k'amafaranga, bimugira umukinnyi umeze neza, ufite agaciro k'amafaranga ari hejuru. Hari ibintu byinshi byagiye bimuvugwaho mu buryo butandukanye. Cristiano yavuzweho ibintu bitandukanye. Twavuga ko ari we mukinnyi ufite discipline ikomeye, akora imyitozo cyane kurusha abandi bakinnyi, kandi yavuzweho ko akunda kugaragara nk'umuntu ufite ikinyabupfura, udakora ibinyuranye n'amategeko. Nubwo yigeze kuregwa ibijyanye n'imisoro muri Espagne, ni icyitegererezo ku rubyiruko ku bijyanye no kwitanga no kwiyubaka. Hari bimwe mu bikorwa byagiye bimuranga kandi byiza. Yigeze gutanga amaraso kenshi, atinya gutera tatuwaje kuko ashaka gutanga amaraso kenshi. Yigeze no guha abakene amafaranga menshi, kandi yahaye amafaranga menshi ibitaro
imiryango y'abana barwaye kanseri n'indi miryango itandukanye yagaragazaga ubukene. Nubwo yigeze gufatwa nk'umuntu uvuga menshi, igihe cyerekanye ko ari umuyobozi uharanira gutsinda no gufasha abandi. Hari amagambo yavuze atangaje, twavugamo iri ngiri rimwe gusa. Mu Cyongereza yavuze ngo your love makes me strong, your hate makes me unstoppable. Ugenekereje wavuga ngo urukundo rwanyu runtera imbaraga, urwango rwanyu runtera kudacogora. Wowe wavuga iki kuri Cristiano Ronaldo? Ko ari byinshi, ni ibitangaza gusa. N'uyu munsi aracyari mu kibuga ku myaka ye 40, afite intego ikomeye. Yavuze yuko atagomba kurekera atujuje ibitego 1000, aracyariho ibitego 62. Ese azabigeraho? Nawe wagira icyo uvuga muri comment twongereho andi. Njyewe mwavuganaga ni Marshal, naho iyi ni Hard 250 TV. Dukurikire buri munsi kugira ngo umenye amakuru meza n'ibindi bigezweho. Imana ibahe umugisha, amahoro n'urukundo.